Nemojte kupovati u Pevex lopat. Živ li? Sranje. Čagljevi su se javili. Malo hodam evo iz jezera. Tražim gdje bi mogu postaviti šator. I pogledajte ovo. Pola jezera je zaleđeno. Prelijepo izgleda. Nemojte kupovati u Pevex lopat. Evo nas, šator je podignut i tu je sad neko palio vatru već. Ima svakakvog smeća, ove cigle će nam dobro doći za roštilj poslije. Tako da idem sad to počistiti, malo to smeće, imam neku vrećicu, tako da ćemo to sve potrpati u vrećicu. I idem pronaći drva, usitniti ih malo, idemo zapaliti vatru. Spremni smo za vatru, ima dosta drva. Sad je podne, evo, ali neću još paliti vatru, makar još sat i pol, možda 2. Marko će doći, ne znam kad, oko 3-4, tako da ćemo roštilj negdje planirati da bude za večeru. Oko 5-6. Drva su spremna, možda ću još malo otići prošetati oko jezera, pa ako nađem neko drvo dovući da ima. Jer drva nikad dosta. I da, jako bitno. Idem naći klupicu. Neku panjinu moram dovući da imam na čem sjediti. Tako, ovo će mi biti klupica. A sad idem naći još ovakvih kamenja.
Ide kafica. Nisam imao Frankovu jubilarnu, pa evo danas Gloria. Nije ko jubilarna, ali bože moj. Jezero Borovik je umjetno jezero i ono je nastalo izgradnjom brane preko rijeke Vuke. I legenda kaže da je tu potopljeno jedno selo i da se za vrijeme sunčanog dana, kad je vedro, s određenog mjesta vidi toranj te crkve negdje potopljen. Tako da evo, ako izađe sunce, danas neće, sutra možda, tako da možda na nedjeljno sunčano jutro vidimo toranj crkve. Složit ćemo za ručak jednu kajganu, slanina, luk, jaja, kobasa, domaće sve. Prva slaninica, luk. Promijenili smo setup. Ovako je bolje. Malo začina. Gotovo. Evo, konačno je i sunce izašlo. Sad možda vidimo onaj toranj crkve. Možda. Gledajte upgrade koji sam nabavio. Warm hug. Ili ti topli zagrljaj. Unutra ima flašica kao termo izolirana. Evo, ne znam koliko ima, možda pola litre vruće vode se stavi isto u vreću. Tako da će me grijat to. Trebalo bi biti po noći oko -4, makar piše tako. Sad šta kaže termometar? Evo ga, 9 stupnjeva. Tako da sumnjam da će biti -4. Ne vjerujem baš da može toliko pasti temperatura ovdje. Vidit ćemo. Popio kavu, najeo se. Lakše se živi sad. Trebao bi kroz sat vremena i Marko doći. A i mrak će past za nekih 2 sata sigurno. Sad je u 3, u 5 pada mrak. Tako da eto, imam još malo vremena da priredim drva, da možemo ispeći roštilj i da se možemo grijati. Sad kad padne mrak, temperatura će pasti, bit će sigurno 2-3 stupnja.
Tu sam evo naslagao drva. Tu oko vatrice su ova malo deblja isprecijepana da se suše. Ima ovog trnovitog granja. Koliko hoćeš i non stop mi se po nogama zabija, gle ovo. Hlače sam si pokidao cijele. Sunce je izašlo na 5 minuta, ako je toliko prošlo. Odmah iza oblaka se sakrilo, ali dobro. Lijepo je sad i toplo je, pogotovo kraj vatrice. Uživancija, stvarno, uživancija. Ima slanina ako ćeš namazati. Ma ne treba. Gdje se barabe? Gdje si? Prvi rejs. Stigli smo, došli smo na vrijeme kao i svaki puta. Evo, Tu si ti nama rekao u 3 da mi dođemo u Nisam ja rekao, on je rekao doćemo 3 do 4, došao u kad 5. A i se Marko. Gdje? Živli? Živjeli. Sranje. Jesi ti naš ovo? Da, Smiješno. bit smiješno. Pa niš puno ljuto, taman. Ljutka si. Ali nije strašno. Dezertić. Elon. Znaš kako se otvara? bez zajebancije. Po pola ga samo prelom. Prelom. To ti to. Opa. Ide nova runda. Opa! Živio. 8:15 trenutno. Marko i Mateja su ošli. Ostavili su me samog u šumi. Evo ga ljudi, 10:30 je. Bili su mi sad tata, brat i cura mu. Došli me obići da vide jesam živ. Čagljevi su se javili i vidjeli smo 2 srne tu u blizini. Tako da ništa, idem se ušuškat u krevet. 4 stupnja. Dobro jutro ljudi. Gledajte kakva pjenica. Toliko od mene. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, pretplatite se na kanal jer stiže još novih videa.